Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kipulet jong kalum Dingri Police Station kila khot hajar yo working president ka New Trap National Youth Movement uba don lang nong bri menta kasi ka khat saw trek unaitung arajar pulai halor ka jing barngam jong u ban thau seng le no lada ka sorkar kam a jing rap iki pat ba khaput ya kini ki kentin uba don lang ulakran ha ka jing lang hamat pran ha ka ar pulai trek unai wing arajar ar hadin ka jing syaksiat ki khasi ha sunong mukro West Giant Hills kablaja ha ka ar trek unai wing arajar ar hakani kasngi ba syakhat hajar lasan ran lang presiden ba Louis Dotnong kum presiden bat kidkhot Ini kalian keseng New Trap National Youth Movement na kung working president ngalawan mentak kesngi ban naman wala siya kat semua ni ko police station di Dingri hakis pukere dia kecing keren bat i ban waktu na ngalawan di pendu mentak kesngi nomor 3 bagian dia kecing keren cungi bat i support tu ang office dia bila ai akan tes dia ka biade berkias ke biade ko pro cia ka armu artrik man sem aku dicincia ka ba sangut ki pai ba mo pro syasiat si ko korda jung asam de halor tu bentang nagaleng kaseng sungayan makan ka presiden wilayah dia ni ka apai kering kelas de halor kata kecil keren sini dan ke intention ka nagaleng suni nilai keren de nagaleng ka law and order department la action halor kata kecil keren suni bang ni ong bang pangidon tak snow kial cuma cai penrio ini mat ban keren di media Malaysia ada kesokan kamlang ban singkia kalau di menta kaseng kan hab ya cikmat kuno ban wat ban wat dikilat nanti akan ta bante lakam sing suk san di ko perda di nagaleng jong police department hal cing keren cing social media lakon ajar menta kasni ingin nagaleng seng nak di presiden syakot ban yo ni keren ban di ba partu yang cing statement jong i kamdon ai hi de ka sulong baik ba kala kila heb apa ta akan ni case number sis pak sabuat hatwe arpo de halor itai bentai ki khot ingi ban percay man ai ta statement de nagaleng chungi ru ila ong ba in saya keren ban di SP harus nika penta namar ba ni yo i bagade tang intention bangi keren hak kusni dan ni ru ngarum nakaleng chunga ngala keren bagi ba nakaseng hi kam dadon e kata kucing bu ke bang kabangin ong ban seng hi taki kam seng le no andre kade tang intention ka bangi ngi perkhat ba yo le si ba ka sarkar balada kamla bante la kam shu ya kan syong suk chung san hang tie ko blok 1 blok 2 akaba itu kulit asam kila shimno ya ki cing imbre hado sanmut te kapan perkhat ingi kum seng halang bale se la da kamdon shu kan syong suk chung san wat mangi ki pai baru le se imat ni hammi sakmat mane shimlang kita kilat nanti kuno panon ra syong suk chung san kata hi kade ki intention chungi bat ngin ngim don hiru kata kucing tu ke bangin ong ban ya poi shu to put mane seng nanti kam le no mane kita ki kam seng pentrem namar ba kata kada itang ki intention kabangi cingut cungi kalong baik bangin tre rengkat bat sarkar tre rengkat baik ba hakin kuno ki benta nak kita banora shin sai tengi kuno kaleng kaseng sai simpan ni tentu ba ya sarkar bahkan simkia lo ni benta bede ke border ba kan bo ikiti ki outpost police station haki ki benta ki bede ba kuno ba kan wanra si sai kata syong suk sangan pai ba border nilai keren ba seperti ang turu pali iru ba nagaleng police department ba lada kuno kadai ban ya keren ba sarkar nang ba onla ban ya kendu ban bo ikiti police of outpost hangte police station haki chaka border tiba ya khap ka asam khang ban la bante la kam pumi kini ki la chano hau nu snem archar akwa tina kalian seng hi kapha kini ka kubor sya ka sarkar banang ni syakmat ba kadai ban simkya mardor ka bede bagi benta ju kapur nang bukan nami isu kanu kacingja ka pasong si jadi penreu jumi
Kita bakaran berangkat menderang sang no keren mapine keren ay pikiran. Ngiya keren lang. Te nakaleng ngaru ngala penmi itai kentien. Namlen niru. Namarpa. Kacing tep misnokia. Misnokia halor kene kacing syale. Ben bat kacing syim cendat cung kine ki para dok para senam cing sanmut ang kepo mukro. How ne usnem lalai no. Oh. Te Ay ay pikiran niyo ta. Pikiran ay. Hapo motran kagade hapo haka art tarik baklang ka art tarik ini keren ya kene hapo motran ni keren hapo meeting kene kade tangki intention mo kabahado mentai kaseng kan nemdon kuno ta cingmu kaba pan perkhat pan poisya sidu to put pan yes seng tek kam le namar ke intention ji kalong bai tu kepor ba ngi bak sarkar kadang ngi pen bai put bat ke sarkar asam mo ni nagalek pai ba ni mudur bai ba ladon tai cing bai put mod ka sung ngan kan don andai phau se preng kata cing bai put ni man kum kini ku ek cing cia ki bas si ba ki pardo persnam cungi ila syashim no sanmut aki kulit asam tetap ki break badan ka ai tengi ni dap naga mesti ko Kita kasi khot adu misipsan na khot mata tayang da tip mar kita kedai kam pulis partner kedai kai gabangi kran syai kum keseng kalong bait ba gidang sui menen ba kipulit asam kipat karbi gidang wan ban chandrat yang itu di dieng kise po la pangap arpoi hajar teli riding la chandrat begini ki bait ba karbi bat kipulit asam syai ke sarkar Meghalaya syai ki pulit jong jala Meghalaya boleh ki pulit pun kam ka ba khat ajir yang sang balang de kata kadai ke cingkeli ke bang aku aman bo ek polis department khamtam ek sit bo boleh ba phik kis penjenjar pi pun kam le tang ba khat ajir yang boleh phim la ban pha ki bre jong ke boleh dalam ini perdo personam dai halor ka ne ke ba pen bitar yang kalong ba hadu bang yong bangin form sing le no babaya kata ngimtep kapor kan batai lara na kapor sa kapor ke syanyan ki bre jong kerja kumne hatu ngi hon mo dan ki bahon bersupat bagi mensembreu ki perdo persnam ji ki suyap ki lengkin kasnam hamadan tangna kadau ke jing laklat ki bor sarkar kamot kita ke jijit dengan sarkar kedai ke bam kepala le no ya sua ba kasnam kan lengkin dia hak perdo persnam ji ni ai kan ke warning ek sarkar ba ke sarkar kedai bersim kia ai kan ke jingja hapo blok 1 blok 2 bat hapo mukro kepada sujam senam bat kham tam mentah katu kajing wan bo jong kajing wan janrat jong kipulit bat kipat karbi ketigidian apa la pangap nang ta kaju upor katu kajing wan bo jong karbi bat ke sarkar asam ya katu gaget apa khandule sarkar Meghalaya balai itu ke sarkar Meghalaya kam kendit ban riau hatu kila bun kam mo tang kata karukom ban ong ba ngisiput bun kam tang ba penjenjari kipat ba ki jongai ngiyui kulmar halaim kra ka DC jan ka deputy commissioner juga iskasil ka penmi dah kata ka ban ka 144 CRPC hapo aspo beje ambet so pleduka ya kulmar simet halaim kra kat bah tai po bornar jungi kat ne ka jing ka baki parari jungi ki kendo amdan 144 CRPC nak sarkar Meghalaya balai tak Shillong hato ka sarkar Meghalaya ka kitam juga ka ditang Shillong mo kamdai saborda kini kadai kecingkeli ke bang aku aban bo ya kini kibreu ke bakam ya lade baki de kiri jat benri hak pori election da ane kan thai kesuman thai seka khendawru nomor kecing jat benri ko joki kai ke bapan long mentapat ba ya ki driver taksi ru hak jaka hana ban ai odd even ye ki private bikiwi giwai ksai ye ki palba hato kene sarkar kadai tam sepeniak me palba mo kata kecing le ajo ke sarkar ke pendom yangi hadu kata ba kata ke intention ke bong working president jungi ba ka datang ke jingkran hari ngimtep lada kadon ka jing ya thombor ke jisha thombor na ka por se ke por ngim barse bania ta kanu kuno kelenti kapor kan sebatai nalakran hai itu ba SI pertu nalakran nag basai kapor kan sebatai hamar ya kapor ke bau nong tu unwan tu unju tu lupa
kum kasek ngin pet lara kane kijing thombor kam sange na kaliang juga asam pat lara kane kijing thombor msyam la tuklar dak sarkar Meghalaya da se kane kating kam saklang hakano makano kopor ya kaba ma syu banta ba kibabon ba kiwai ki anti sang mahalang kinong ba syuberngam hari ladala le ada kakam kiong begini degree klau ba ya mentang gidang ya sya kajing ya sya ngitep pakar sami usok jong kajing bah hari lada kajing ya sya jong ni kamla an penmi usok jong kajing bah nget skam ba ki kajing ja ki ba hadian habot ngimtep manu ban batai kita ka sarkar ba kini kinong bakli kita batai kene kajing pakar ni